men sa pa nan el. Mesye, jena el vin bel mesye. E lò ki te menajou pou e jen menajou redi mesye. Fom ni bel men. Ket, fom nan pon chas men kanmen. Ap tou yon nan sou do pil koun ya la. Ouais, nek sa ki ta nou te vetek me fè mal, va se mbara tande. Bonsoir, Eda. Tale, ou ka di mke sou gen la ki pou vin di bonsoir? Ou menm nan yo, but ou konen ou mgen la ki fè m vini. Ba e sa ou. Petit, mwen konti mwen pa nan moun sa anko. Tale, ou gen la bliye, tout so fè mbase, kou yon vin di mwen men mwen gen la. Mbesan ou, la vin tap tèt an ba. Ou gen la bliye, ou te di m kon sa mbabo m son vie femme. Ou pa bezou, m gen la pwese m dapwet kon sa? Kon sa wè mèm, Rinaël, surtout garçon haïtien. Ou se trezom, ou se la vim, ou se tout sam bezwen pou avnim, fin bel demen. Chéri ou telman komplete, de pou bala li domine. Ou gen la bliye, e mwen pat moun pou wawe. Kwen yon touche ou ka touche m nan vi. Mwen yon vi touche, Koto pou la nan yo? Nan ka sa so fè nan yo? Nan yo chéri, kompon men nou. Bon te bon pou ou tak maltrete m kon sa. la ou mayem, ou fè mwen dekontrole, ou fèm pa wè kote mye. Bon lan sak bon pou wawe ba wakoto ye. Bon Naël, so fè pou li, wap padonel. Naël, situation komplike. Ou fè ke mwen bat fò, chéri ou fè ke m bat fò. Kache fè ke mwen bat fò, ou gojan ou mayem, girl ou fè ti ke mwen bat fò. Wow, baby ou son fòm eksepsyonel.